Nemačka desničarska stranka Alternativa za Nemačku odbila je da u svoju predizbornu platformu uvrsti predlog poslanika Bundestaga Alberta Glazera o osudi Rusije i njene specijalne vojne operacije u Ukrajini. U subotu je u nemačkom gradu Riza održan stranački kongres AfD-a, na kome je ko-predsjednica partije Alice Weidel potvrđena kao kandidat za kancelara. Delegati Saveznog kongresa AfD-a u subotu su velikom većinom glasali protiv osude Rusije zbog rata u Ukrajini. Predlog da se takva osuda uvrsti u predizborni program stranke nije dobio podršku u Rizi. Čak 69 delegata glasalo je protiv ovog predloga. Prema nacrtu predizbornog programa, AfD smatra da je sukob u Ukrajini narušio mir u Evropi, ali istovremeno veruje da bi Ukrajina u budućnosti trebalo da ostane neutralna zemlja. Od početka specijalne vojne operacije AfD se dosledno protivi isporukama oružja Ukrajini i insistira na diplomatskom rešavanju sukoba. AfD je sada jedina značajna stranka u Nemačkoj koja odbijanjem da osudi Rusiju šalje jasan signal da politika Berlina nije jednoznačna i da u Evropi još postoje snage koje se protive slepom sleđenju američke politike.